Poštovani prijatelji, dobroveče i zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što večeras mogu da, možda u pomalo atipičnoj ulozi za mene, ali verujte mi podjednako značajne, kao i sve ovo drugo što u životu radim. Dakle, zaista mi je velika čast i pomalo mi je trema da večeras govorim pred vama, zato što ne imati tremu, a gledajući u živa lica koja je ovde Biljana Ristić uspela da prenese na kamen, u živa lica velikih ljudi iz naše istorije, u živa lica onih kojima dugujemo zahvalnost zato što danas uopšte postojimo kao narod. Nemati tremu gledajući u lica kao što su despot Stefan Lazarević, Jaša Tomić, Zmaj Ognjeni Vuk, Matija Angelina, Marija Trandafil i svi oni znani i neznani junaci koji su svojim životom, svojim delom i svojim radom doprineli tome da mi danas u 2018. godini kao narod i kao država možemo reći da imamo sve ono što čini jedan veliki narod. Imamo civilizaciju, imamo kulturu, imamo državu koja je, iako će to možda delovati paradoksalno što ću vam reći, bila i danas je jedna od najslobodnijih i najsuverenijih država u Evropi. Imati, dakle, slobodu dugujemo svim onima i ne samo onima koje večeras ovde gledamo i koji nas gledaju, što je možda mnogo važnije sa zidova ovog ateljeja. Šta je bila ideja vodilja i meni i Biljani kao umetnici? Ideja vodilja nam je bila da svima pokažemo da to što se Vojvodina prisjedinila Srbiji 1918. godine, dakle pre 100 godina, nije bila puka slučajnost, nije bio rezultat, mada i jeste bio rezultat vojne pobede srpske vojske u Prvom svetskom ratu, ali je prevashodno prisjedinjenje Vojvodine Srbiji bio 5-vekovni proces, mukotrpni, društveno, politički, kulturološki, demografski, ekonomski, vojni i svaki drugi rad Srba koji su od one srednjovekovne nemanjićke države, gde su dobili državotvornu filozofiju, veze između države i crkve i ideje da se kao takva država može očuvati i kao takva država može konačno i uvek obnoviti. Dakle, na bazi te ideje, pojačane kosovskim mitom, uspeli su, dakle, svi oni zajedno da 1918. godine kroz reči i kroz dela ljudi kao što su bili tada Jaša Tomić i kralj Aleksandar Ujedinitelj, da konačno postignu taj cilj koji su postavili pred sebe onoga momenta kada smo izgubili srednjovekovnu državu posle boja na Kosovu. I zato mi na ovim slikama vidimo kontinuitet duži od 5 vekova. Mi počinjemo naše putovanje kroz istoriju i pokazivanje da sve ovo što danas gledamo severno od Save i Dunava nije puka slučajnost sa Svetim Arsenijem Srencem. To je bio drugi arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve, koga je lično Sveti Sava postavio na tron Srpske arhijepiskopije. I on je bio rodom iz današnjeg Srema, negdje iz okoline Slankamena. On je premestio Srpsku crkvu iz Žiče u Peć, u Pećku patrijaršiju, gde i danas dani traje kontinuitet Srpske crkve, gde i danas dani stoluju srpski patrijarsi. Posle njega je ličnost koja nam opisuje epohu stradanja, ali i ponovnog uspostavljanja države, je despot Stefan Lazarević, prvi vitez tadašnje Evrope, vitez reda Zmaja, čovek koji je junaštvom zadivio tadašnji čitav poznati svet, čovek koji je svoju sestru, koja je bila zarobljena, odnosno koja je bila poslata državnim saborom u harem Bajazitov, uspeo da oslobodi time što je zadivio mongolskog zavojevača koji kada je video kako despot Stefan Lazarević ratuje, on mu je vratio sestru. Taj despot Stefan Lazarević je dobivši titulu despota i posle prenevši na Brankoviće kao drugu veliku srpsku porodicu toga vremena, uspeo da nam obezbedi kontinuitet države sa onim nemanjićkim periodom. Posle njega dolaze Sveti Brankovići koji su na Fruškoj gori izgradili sve manastire koje imamo prilike da vidimo. Na Frušku goru tada ti i takvi Brankovići su preneli bukvalno našu državnost. I manastire koje danas gledate tamo, od Krušedola, Grgeteka i sve druge, su izgradili oni. Zmaj Ognjeni Vuk je odabran, dakle Vuk Grgurević je odabran kao neko ko je bio jedan od vodećih despota, ko je bio veliki ratnik
i ujedno neko ko je uspostavio ponovnu ideju despotovine sada u Sremu, ne više južno od Save i Dunava. Matija Angelina je žena koja je jedna od prvih svetiteljki koji je ovaj narod izgradio kult. Ona je zajedno sa svojim slepim suprugom i sa svojim sinom Maksimom izgradila Krušedol, gde je prebačena srpska crkva kada smo izgubili pod turskim zavojevačima, kada smo izgubili srednjovekovnu državu. Posle nje na našim slikama dolazi car Jovan Nenad, jedan vojskovođa koji je napravio kratkotrajnu jednogodišnju državu koja se u istoriji zove Carstvo Jovana Nenada i čije sedište je bilo u današnjoj Subotici. Dakle, da biste mogli da napravite državotvornu tvorevinu, kao što je bilo Carstvo Jovana Nenada, morali ste tada već imati organizovan narod i mi smo tada imali, dakle, organizovan narod u krajevima oko današnje Subotice. Najveći ustanak u čitavoj istoriji Otomanske imperije, a pre prvog srpskog ustanka 1804. godine, podigao je Sveti Teodor Vršački. Podigao ga je u Banatu, to je bio čuveni banatski ustanak. Toliko veliki, toliko značajan, da bi se suzbio taj takav ustanak, a koji je bio podignut na dve ideje, na ideji državotvorne filozofije Nemanjića, pre svega Svetog Simeona i Svetog Save, i kosovskom mitu, kao dve, dakle, bitne komponente našeg identiteta. Da bi se taj ustanak urušio, tadašnji Turci su spalili mošti Svetog Save, zato što je Sveti Sava bio motiv na zastavama, na barjacima tadašnjih srpskih ustanika. Ali zašto je bitno naglasiti da je u Banatu bio taj najveći srpski ustanak pre nego li što smo podigli prvi srpski ustanak 1804. u Šumadiji? Pa da vidimo, dakle, da smo mi tada u Banatu već imali dovoljan broj ljudi i organizovanu crkvu, dakle, već smo imali mogućnost, državnu mogućnost da podignemo ustanak kako bismo napravili tu državu severno Save i Dunava. Posle njega prikazujemo Arsenija Čarnojevića, koji je poveo narod sa teritorije dominantno današnjeg Kosmeta i preveo ga zbog toga što nismo uspeli u ratu zajedno sa Austrijancima da proteramo Turke odavde, odnosno iz naše kolevke Srbije. Preveo je taj narod severno od Save i Dunava i od njega počinje ta nova epoha kada smo mi uspeli na bazi raznih privilegija koje smo ostvarivali zbog pre svega vojne službe koju smo imali u tadašnjem Austrijskom carstvu. Uspeli smo, dakle, tada da se na neki način reorganizujemo, da uspostavimo crkvu, da uspostavimo i neke vrste ili paralelnih državnih formacija. I iz toga kasnije proizilaze ljudi poput Dositeja Obradovića, dakle, nova intelektualna elita, koja opet u sebi ima i nemanjičku tradiciju i filozofiju države i kosovski mit. I onda na bazi toga ljudi kao što je Dositej Obradović, ljudi kao što je Lukijan Mušicki, takođe prikazan na jednoj od slika, čuveni arhimandrit manastira Šišatovac, koji je u tom manastiru Šišatovac organizovao u tom vremenu ljude da uče da sviraju gusle. Tu su komponovane mnoge pesme koje su podizale Srbe na ustanak prvi srpski. Tu su ljudi kao što su Filip Višnjić, Tešan Podrugović i drugi ljudi o kojima uči naša istorija, da tako kažem, dobijali neku vrstu instrukcija šta da rade. I tada, dakle, zajedno Dositej Obradović, Karađorđe Petrović, Lukijan Mušicki i čitava elita Srba koja je tada živela podiže prvi srpski ustanak i vraća nam državnost južno od Save i Dunava. Stvara se kneževina Srbija. A ljudi vamo, severno od Save i Dunava, nastavljaju svoj rad na podizanju državne tvorevine i severno u našim krajevima današnjim i tada nastaje čuvena Majska skupština 1848. godine i prikazan je Patrijah Rajačić, koji je bio vođa, izabran od naroda tada da bude vožd Vojvodine Srbije, a Vojvodina Srbije je nastala kao pokušaj da se na teritoriji Austrijske carevine napravi naša državna polunezavisna tvorevina, obzirom da je tada postojala kneževina Srbija koja je u okviru Turske imperije takođe bila polunezavisna državna tvorevina, opet obe napravljene s idejom da se konačno ujedine. Na bazi te srpske Vojvodine 1848. koja opet isto tako nije trajala duže od godinu dana. Vrlo brzo su nam oduzete privilegije tada
tada koje su dobijene, sem crkve, jer je patrijaršija prebačena u Sremske Karlovice. Ali da znate takođe bitan podatak, da tadašnji Srbi, pre svega patrijarh Rajačić, nije dozvoljavao da se prekine kontinuitet sa Pećkom patrijaršijom. Tako da je patrijaršija u Sremskim Karlovcima bila ništa drugo nego kontinuitet sa Pećkom patrijaršijom. Dakle, tada ljudi nisu dozvoljavali da se prekine kontinuitet sa srednjim vekom, sa Nemanjićima i sa kosovskim mitom. Na bazi učenja, na bazi svega što se dešavalo u Srpskoj Vojvodini, nastaje plejada tada mladih političara predvođeni Svetozarom Miletićem, koji je bio bastion srpstva u drugoj polovini 19. veka. To je srpski romantizam i u politici, ali i u kulturi. Tada, zajedno sa Svetozarom Miletićem, rade, sarađuju i podižu srpsku ideju ovde i ljudi kao što je Jovan Jovanović Zmaj, ljudi kao što je Laza Kostić, dakle, veliki pesnici, romantičari, stvaraoci srpske nacije kao takve. U isto vreme rade ljudi kao što su Milica Studinović Srpkinja, koja je prva žena ili jedna od prvih žena pesnikinja u našoj istoriji, a prva koja je opevavala srpske heroje iz Kneževine Srbije i Vojvodine Srbije. Do tada nijedan pesnik nije opevavao srpske heroje iz Kneževine Srbije i Vojvodine Srbije zato što su smatrali da su oni manje vredni nego li srpski heroji u tadašnjoj Srpskoj Crnoj Gori. Dakle, suština, mi smo hteli i nadam se uspeli da pokažemo kontinuitet kao ključno važnu stvar, da pokažemo da mi ovde nismo slučajno, da pokažemo da se Srpska Vojvodina kao takva, koja se konačno prisjedinila pod kraljem Aleksandrom Karađorđevićem, a velikom zaslugom čoveka čije slavno ime Jaša Tomić nosi i moje rodno selo. Čoveka koji je tada, koliko dugoročno razmišljao, rekao čuvenu ideju da mi prvo obučemo srpsku košulju pa ćemo preko nje da obučemo jugoslovenski kaput. Zbog tog čoveka, zbog te jedne misli, ova teritorija danas pripada Srbiji, a nije deo, na primer, Hrvatske, kao što bi bilo da on nije napravio Veliku narodnu skupštinu 25. novembra 1918. godine. Shvatite koliko je dalekosežna bila misao toga čoveka, Jaše Tomića, koji je nasuprot čak i kralju Aleksandru uspostavio tu logiku da obučemo prvo srpsku košulju, pa preko nje jugoslovenski kaput. I hajde samo još par rečenica mi dozvolite da to na današnje vreme primenimo. Dakle, prvo imati srpsku košulju ne znači biti šovinista. Prvo imati srpsku košulju ne znači biti zaostao. Prvo imati srpsku košulju ne znači ne biti evropejac. A mi smo ovde naše veče počeli sa odom radosti. Imati srpsku košulju danas znači imati zaštitu, da ćemo trajati, kao što su svi ovi naši velikani prvo imali srpsku košulju na sebi, pa sve onda drugo preko toga. Imati srpsku košulju na sebi znači umeti i vaspitati decu. Imati srpsku košulju na sebi znači dočekati 22. vek u državi Srbiji sa kulturom koju smo mi kao narod izgradili, a koji je sastavni deo evropske kulture i civilizacije. Imati srpsku košulju na sebi znači znati ko si i znati gde ideš. Mi smo to probali sa jednom izložbom da pokažemo. I mi smo još mnogo više probali da pokažemo da je Vojvodina danas isto ono što je bila u svih tih 5 vekova kada se stvarala srpska državnost. A ja ću vam postaviti pitanje, vi razmislite, gde danas na kugli zemaljskoj imate sačuvane običaje, kulturu i tradiciju Srba, ma gde god da smo živjeli do sada? Gde je danas sačuvana i gde se danas čuva lička tradicija Srba? Samo ovde. Gde se danas čuva dalmatinska tradicija Srba? Dominantno ovde. Gde se danas u velikoj meri čuva, pošto smo Biljana i ja poreklom jedno i drugo iz Hercegovine, gde se dominantno danas čuva, sem u istočnoj Hercegovini, i hercegovačka tradicija Srba? Ja vam mogu pobrajati sela, Gajdobra, Sečan, Klek. Ako je tema Lika, to je onda Apatin, Sombor i ti krajevi. Dalmacija takođe. Crna Gora, pa danas vam je tradicija srpske Crne Gore, odnosno tradicija prave Crne Gore zastupljenija u Vrbasu i okolini nego u samoj Crnoj Gori. Dakle, Vojvodina danas, ovakav kakav jeste, je posljednji bastion odbrane srpskog kulturnog prostora kao takva. A taj srpski kulturni prostor po kome nosi ime naša nevladina organizacija,
ima za cilj, ima kao osnovnu ideju i misiju da upravo svima nama pokaže da na bazi iskustava koji su imali ovi ljudi koji nas gledaju sa zida, dakle na bazi kosovskog mita i tradicije državotvorne koju su nam uspostavili Nemanjići, dakle kada su oni pokazali da su onda mogli da se vrate i da oslobode Kosovo, iako Srba na Kosovu nije bilo gotovo 300 godina, gotovo ni jednog Srbina nije bilo u tom periodu. Pa su oni na bazi svoje ideje, svoje tradicije uspeli da nas tamo vrate. A šta da nas sprečava da očuvanjem kulture i tradicije, ponavljam, svih Srba, odakle oni došli, a koji su danas sačuvani samo ovde u Vojvodini? Šta nas dakle sprečava da za 100, za 200 godina ponovo povratimo one naše matične državotvorne prostore? Ja mislim da nas ne sprečava ništa. Jedina stvar koja nam se može isprečiti u tome jeste zaborav. Zato negovanje kulture sećanja kao jedne od osnovnih ideja konzervativne kulture, nasuprot ove neohipik ideje da svet počinje od mene i završava se sa mnom. Dakle, ako nemamo tu ideju, a ja se nadam da mi večeras ovde prisutni, a siguran sam da mi Srbi kao narod dominantno nemamo tu ideju da stvar počinje i završava sa nama kao pojedincima, nego počinje i završava se sa onime što je uspostavljeno pre svega u našim svetim spisima. Dakle, ako imamo ideju da trajemo, onda se moramo sećati. Negovanje kulture sećanja, negovanje ovakvih večeri je zadatak koji smo mi stavili pred sebe i ja se nadam da smo i sa ovom izložbom uspeli, a uveren sam da ćemo na neki način zajedno sa vama uspeti u toj našoj osnovnoj misiji, koja se u mom konkretnom slučaju, ta osnovna ideja o kojoj sam vam pričao, iako nisam ni istoričar, ni istoričar umetnosti, ni istorija, ja sam elektroinženjer, političar i seljački sin. Ali zato što duboko verujem da ja moju decu mogu vaspitati samo ako im budem uspeo prikazati da nismo slamka među vihorovima, onda sam se zajedno sa Biljanom i sa ljudima u srpskom kulturnom prostoru latio tog posla i nadam se da je ovo naše vatreno krštenje uspelo i da će vas makar ponukati da večeras odavde odete zapitani i srećni ujedno, zato što smo deo jednog velikog i veličanstvenog naroda, zato što smo deo srpske kulture i civilizacije koja je važan deo evropske kulture i civilizacije i zbog toga, što bi rekli na mnoga ljeta, i podnaslov ove naše izložbe je zauvek. Zato je Vojvodina Srbija i zato su portreti na kamenu, da bismo rekli, ovo je ovako zauvek i mi ćemo ovo i ovakav postavku braniti dok nas ima. Hvala vam. Šta reći posle ovako nadahnutog govora? Ples sa hrastom. Zaigrajmo oko lekovitog hrasta, da nam navek bude dugoveka grana, izdancima zdrave dece izlistana i da naše pleme jača i narasta. Sladak žir je njegov pečen u pepelu, kao hleb nas hrani i zagrljajem leči, dok mu šapućemo molitvene reči, on sa nama spaja veseljenu celu. Da nas uvek štiti, prinosimo žrtve, u njemu su priče, sva naša predanja, drevni zapis našeg dugog postojanja, povezuje s nama buduće i mrtve. Ispod krošnje čuva naše zborno mesto, a na nebu tamnom zvezdani mu presto. Ples sa strahom. Od svega što budi strahopoštovanje, od groma i tame, od vatre i vuka, da strela ne klone ko nemoćna ruka, da svet ne izgubi čulno poimanje. Plesaću dok drhtim suočen sa strahom, od očiju koje žmirkaju iz mraka. Plesaću s hrabrošću pradavnih predaka, sa njihovim kostima i njihovim prahom. A majliju nosim od veprove kljove, od vučijeg zuba i orlovog pera. Štiti me kamena postojana vera, da svladam u sebi svemoćne strahove. Jedini je vredan svake moje žrtve, strah da pretke ne sramotim mrtve.
ponosne divljenim slikama, gospodin Mile Ignjatović, likovni kritičar i istoričar umetnosti. Zajedno. Svi smo ista struna jednog instrumenta, što nam je milost Božja genu davno dala. Niko ne zna note kad struna zacvili, kad grla zapolje neku moćnu silu, a u trenu opet svi smo jedno telo koje zna gde ide i gde smo sve bili. Svi smo jedna struna istog instrumenta, što je milost Božja iz kova iz ognja. Na čuvanje dade pretku pokolenju, na amanet večni, da vekom treperiji, uz kandilo tanjan, ikonu i sveću. Svi pevamo pesmu davnog instrumenta. Svojom pesmom, dame i gospodo, dragi prijatelji, pozdravljam vas i želim dobrodošlicu. U mom životu mnogo toga nije slučajno i sve u znaku broja 3. U ime Otca, Sina i Svetog Duha. I svaku sliku počinjem recima Pomozi Bože. Pre 3 godine, 2015. realizovala sam projekat Heroji Hercegovine, izdala prvu zbirku poezije i izdala knjigu o učesnicima Nevesinjske puške. Sada je pred vama novi projekat Vojvodina Srbija, prisjedinjenje, zapis u kamenu, pod naslov Zajedno. Kakva slučajnost i moja pesma iz prve zbirke nosi naslov Zajedno. I tada i sada izložbe na istom mestu. I ove godine je trostruki poduhvat. Izložba, druga zbirka poezije i jedan uspeh književnog nivoa i vezan za pesništvo, ali o tome nekom drugom prilikom. Ovaj put projekat je prihvaćen od čoveka i osobe koje su znale prepoznati značaj i učešće slikara u određenom trenutku stvaranja istorije. Jer i tada i sada izložbe su na istom mestu. I ove godine je trostruki poduhvat. Slikari zapisuju k istom trenutke koje kasnije postaju delovi jedne epohe od kako je sveta i veka. Ova izložba je moj zapis k istom, radila sam je srcem i dušom, umom i ogromnom ljubavi prema svom narodu. Uz mene su stali Kulturni centar Novi Sad, Srpski kulturni prostor, slobodni građane Srbije, a sada i vi koji ste svojim dolaskom stali u korpus za očuvanje nacionalnog identiteta srpskog naroda u Vojvodini i njihovo priključenje Matici Srbiji. Hvala svima. Želim da ova izložba živi i da se prenosi iz mesta u mesto, da mladi naraštaji shvate veličinu i delo predaka. Jedino tako ćemo moći stvoriti čvrst temelj za budućnost koju su nam na amanet ostavili preci. Na nama je da ih se sećamo, o njima govorimo i nikada ne zaboravimo ko smo. Ne smemo to. Ovo je moja priča, a izvolite pročitati u zapisu o kamenu. Dame i gospodo, ja ću vam sada pročitati jednu sažetu verziju ovog teksta u katalogu i pre nego što pročitam, to bih samo da vam skrenem pažnju kao likovni kritičar na jednu stvar koju možete da vidite, da kad pogledate ovu izložbu imate relativno mali broj, svega 17 eksponata ili portreta, ali koji svojom višeslojnom idejnom porukom imaju zaista veliko značenje. I ja sam u svom tekstu, s obzirom da je on intoniran sa stanovišta likovne kritike, pokušao da to na neki način korespondira sa osnovnom idejom ovog umetničkog i u stvari izložbenog projekta. Izložbeni koncept zadate tematske postavke koje je umetnički interpretirala Biljana Krstić, sastojao se u izboru galerije portreta 17 istorijskih ličnosti, čija je figuralna predstava bazirana na različitosti portretne scheme, što podrazumeva bistu, poluprofil, polufiguru, celu figuru i skulpturu. U toj galeriji portreta našli su se sledeće ličnosti: Zmaj Ognjeni Vuk, car Jovan Nenad, despot Stefan Lazarević, Lukija Mušicki, Josip Rajačić, Jovan Jovanović Zmaj, Svetozar Miletić, Milica Stojadinović Srpkinja, Sveti Teodor Vršački, Arsenije III Čarnojević, Sveta majka Angelina, Sveti Arsenije Sremac,
Dositej Obradović, Jaša Tomić, kralj Aleksandar Karađorđević, Mihajlo Pupin i Marija Trandar. Poetski izraz formalne i pikturalne organizacije ovih portreta zasnivaju se na racionalnom građenju vizualnih činjenica na relaciji opravdanog kompromisa između klasičnog slikarstva, akademizma, hiperrealizma i religiozne portretske predstave, što je bilo uslovljeno suštinom fotografskih predložaka. U eri savremene umjetnosti i svetu moderne tehnologije i medijski različitih vizualnih komunikacija, gde je portretno slikarstvo izgubilo klasične forme likovnog izraza, Biljana Ristić se oslanja na sopstveno slikarsko iskustvo i na tradicionalne mogućnosti portretne umetnosti i figuralnih predstava istorijskih umetničkih praksi. To iskustvo, utemeljeno na klasičnom obrascu renesansne umetnosti i atmosferi sakralnosti i misticizma, na primjer portreti crkvenih velikodostojnika i vladara, svojevrsna je umetnička provokacija jer demonstrira savremenu obradu predloška fotografije, medijski transponovane u drugačiju likovnu formu i drugačije umetničko značenje. Ove uslovne kopije originala Biljane Ristić, kao logična plastička transformacija pretočena u samostalnu i nezavisnu likovnu disciplinu, istovremeno su umetnička i programska provokacija, jer predstavljaju i njen unutrašnji svet, koliko i slikane predstave ljudskih figura kao realnih vizualnih činjenica. Struktura podloge i osobine medijuma i boje podređeno su ruci umetnice koja pomoću njih postavlja svoj trag na slici. Precizan, realističan izraz figura, prenetih sa malih, ponekad i crno-belih fotografija, u medijski drugačiji i formatski veći programski sadržaj, slikarski demonstriran na kamenoj podlozi, nosi poruku kolektivnog pamćenja koje se na tajanstven način pomalja ispod naslaga okamenjenih slojeva prošlog vremena i memorije tla. Pigment boje je fiksiran na suvu, kamenu podlogu, vrlo zahtevnom sekotehnikom, pri čemu se u crtežu i boji posvećuju posebna pažnja kao pri slikanju freska. Ovi Biljanini portreti, kopije, predstavljaju demonstraciju jednog specifičnog shvatanja i rešavanja pikturalnih problema i kompozicione organizacije umetničkog dela, kada svaka slika, figuracija, označava jednu ispovest istorijskog trajanja ideja koje u njima žive. Ona je očekivano fascinirana ljudskim likom kao otelotvorenjem same ideje i njenih sadržaja nastalih u određenom vremenu i prostoru. U kontekstu takvog razumevanja umetničkog ostvarenja Biljane Ristić, s obzirom da u isti vremenski kontekst savremenosti postavlja ostvarena dela, medijski i estetski različita u odnosu na fotografske predloške, kao primarne vizualne informacije potpuno različitih svojstava, ona u svom izložbenom zapisu u kamenu, ostvarenoj u formi modernog ikonografskog sadržaja utemeljenog na tradiciji, postaje čuvar brojnih idejnih stremljenja koja su svoju humanistačku, prosvetiteljsku i slobodarsku kulminaciju doživjeli u 1918. godini prisajedinjenjem Vojvodine Matici Srbije. Ja na kraju želim samo da čestitam organizatorima ove zaista sjajne izložbe i moje čestitke. Izložba je otvorena, izvolite.